Kahit metligi kat fast na meta, ngayon use tools ka mga maganin sa ngak ni recording sa inge. Akong finis som na kaya kung lile lesson prep software mga maganin nga kung liengan masawingan ba Locus Bible software kung kung sa mga website lasan diye Locus Bible software singan version ke English version Bible singan maganin pa NIV may yan NIV pangan kung finili shirtless in commentary assume like NIV na Kindle Bible app pangan program si mga Bible ko siya nata siya e-version electronic version ke Bible ko siya nata siya ashkan na nage recording editing on ngar magin Vmix il software sa mga record na kem kung kumanar magin nage live streaming tasok tangar magin na Vmix magin na nage recording yan nga usan ni ke CapCut or maging CapCut insang edit insang isla and mama dena nashkengan na nagipan live streaming or magin StreamYard nga live stream na ke YouTube awang be Facebook. Na nagavang Vmix StreamYard dahil kayo na ko na magin live streaming tamin ashtari subscription sale ang gas and coal nag-StreamYard na pa nga magin sa mapel sa nga switch Vmix. Kalbangan tools kan ivinas kisin siyak malawos ke na nas academic siyak na nagde fast damit PowerPoint presentation silash nga nasun Sanri Skool nag-elinsingaw luwo pa Sanri may nanaksingan kumkwen DLL ashpe ke pangan pa man naksasam kinyak ke pelo ni tawiyan tasak to shipen live cast slash nga kida sham kun nag-iiplan Sanri Skoolan na katsum na ke si Fesingan fa malem kat el faletlen apan si nag Sanri na nagipelon Sanri Skoolan na may nanaksyonas ke Sam Yangol Tolu na ngayon ko introduction sa nga using ako min sham kin ako min leksyon na kalim ke read yan Sam sa kun vin sum na ke ako vin sum na ke standard lesson commentary na siya kumiliyele introduction sa malu pa siya kanya nga napangausipin PowerPoint la siya ako min liyeg siya power authority nga ak siya ipsingan na masitugan pagkita siya context le may context sa shiplo mga ito siya na confin show na ke Locus Bible software na ito siya kumiliyele iplo mga siya pa power and context power and authority na ngay aktiyle may asil italam finne mitmas was David Cook leadership na aktiyle may asil kina sham na ke iplan power and authority el masil sham ngan pa iki i-guess na mutan ni chesken that non-go ke guessing a power authority if you bang ko mutan merge kum lile mes mal de fuku kum me o yes kum li mal kum fe le ke fin pin example ke White House ko mama la fuku ko sham with authority if na ko siya fin bang government ko fin bang policeman lash ngan ko kain mama katli mo fin bang baba sa mais katli mo kosh se kainin bangan apay ilkis den chike loyang nage bakal men power and authority singan nang ako flot nage PowerPoint sa nagden lile okay na may pesayang ako min nakadenita bitligat fast med pagkasing context il ano atin background mama
Tena shmonya kimaritsin sa mga edi na kadanito. Men finito context na kidakan langas kufus akatayan kanagi translation la mea kalmen mea fosting skinakalimia. Na ngani sibe listen commentary na di ko finile il charm kun na ke kaslo nga personification pa kaslo mga il charm kun bengan kung sum na share listen commentary and chike ko hindi personification naghasagan ba parallelism na personification if in pang il charm if in pang charm kun God il tikon iklawan na may tamanil God tasok to kiden mo kan galim kida sa God na kita personify, kita rin, kita use lama, oyelan God. Pati te God ikikse. Tasakta, kita mo kalam ke, nakidutian Sanri Skool, ilor mo kin personification, akatay lang yung lamala katlan oena may ito oena kat pagkasama nuk il nakumang il personify il rin katlan atin mo ito sakto masing amin siya kalam kyo na kat il tikan oena may ito kat il immutable il tinaikik katil na katse na il abangan natin na sipi o yan pa nagkakamin really galim ke si Sanri Skool ba casting a parallelism. Kalman parallelism ba fin bang fanmos na ke bator maluwo oye processes luwo drena fash drena ash gapo sige kung minsan fanmos kung isenungan tako kaprie siya na usfani natin na parallelism sa fanmos kan pa kung batter kung durang o kung next pa natin parallelism si pesingan pa mas kung na pala kung nikun ta kung ke lamala na mas pala tayo mas mitatari na pangan introduction sa ako minlik na kalim ke emitting shocked and greedy Sam yang ultoluan nakadesyo na ke ipse metan. Okay, ipse met ngan pa that mo kolyak lan kat fos sila ke fos luwan na nga use standard lesson commentary na siya kiten diyele fakawari yata in kolyak lan kat if nga kung kain patati natin na ke ipse met ngan pa that mo God reigns. Na kisin siya pa na ifog langas la mo kulyak lan God. Vaccine nga na pa ngalangas na ipsing if mo kulyak lan God na ipsak lan pa kas lan God. Kulyak lan God fosing ke fosluan na kas lan God fostoy ke foslume ko siya. Na nga usip pa pal ko siya na ta siya. Kaya so nage fosing ke fosluan kung finready lang lem katil toko siya il nuk yang some personification siya siya mgun piyang pange kalme yan il nuk yang ke wal ko na nga kung finready fosluan na elefa tiyan na mukui John lan lem kat na aqua ki ko oy ke matawe me kung finli nagip PowerPoint slash kan parang alangas na fa makulyak lan kat nang isbe we say standard lesson commentary nga ko minli na mea David Google chamon kengan pangip si and God reigns Samlo yang lolo fosing vos luwan. Na kung pili lang strong and secure na kung fin ngalangas la casting strong and secure na ke in fact mo fosimik en el charm kin aqua ki ko
Ako ko nang ako min som ready babal ko siya inata siyan. Kumilile pangan kasasingan. Sama David Cook, el shamjam kun nag-student listening commentary. Ang kumilile, liksyon na akatay Ngati na, kumkuin, finjak mo kun som student listening commentary, kumfin, kita lang kumi isfaka, kumkuin som nag-castingcall.com, Thomas homepage ngan lias links för student listening commentary. Oda nga il dala il chikli dala longol. The fact laka pa il kwanong naupe. Kumbine loy na ke il taka akate fos ipsimit ke fos simet ngan. Il akate alla galim il akate ke vi mange masing highlight ngan. Ano yung ataga, bangan siya atin personification. Akataya siya ng usik kaat in may nga kumkat may da katsunalikat kat ikin na fakaatin kat. Now, Sam sa ko ngayon usik sam nuk siya nganin mo. Alright, kat in na mo ifin bang nga kumin kalam siya kat nakat alright lan natin may da tasok to. Liksyon na akal ng ako mingam gaya. Katil tikar na naman ito. Katil ba creator of all creations. Nasima katil ka siya ba kitan lamog o kitan comparable na kaya mo ilay na malor na mo kasi mo siya kan tasok to nagke sam siya kan siya akatay personify Yahweh lesekat singan ba kumbin loing nage share listening commentary kumilile el de factor naklan magavan na o eluse kasi quotations kumilile tam ko Isaiah Sia Chronicles, Esther, Sam, Isaiah, Sam long siye, ongol limegar, Sam suk limegar swan. Fani na elus som pakanek merit may nanak use na si kum nga kumin liksyon na shuke kitan liksyon na galim ke mayin pangay atin akateya. Mit finkat akateya kigaslan kat katikan lamala non kat na mamin na panganan nga usiorek makin ngay fact mapangakalmiyan. Inila kumingain back it up with scriptures. Na pa example si nga kumliye ke sila David Cook nga ipangay ate kung binlile akte sal David Cook nga el de fact na naklalan o el use kay si force nga insang dapo ka insang tawi si pinakate lalan masing ako min lut kaya ole katikain katfin fact mo pang kalmen force nga katikain non ka namin nanganon ko kamin nangalong mo may si fact lao parang nga fact nga na naman nagawin backed up by the scripture. Mingat finte na pa kataptasyon nagagas mo out of context preaching. Yok siya nga kuminsukya ate siya format siya mo David Cook alert magiging. Nangakamuflot na PowerPoint lock ko. Fosak luwo siya masang akatay ipsimit ngan pa wangin matawag iya. Wangin matawag iya ngamsom na Bible nata siya. Vinliye for siak lunge lange. Tron lom lem kat na aqua ki ko. Oe ki matawe kiame. Na gas English simart makinya nga lang from the beginning. Para kung vinlong ke may the akadila sa God has no beginning, has no end. When matawag yan God, wangin saflay. Ifokot konfakangan, mayin katil nash na mitliki may tawash. Nara wangin story, wangin sum ko fact ye ko inakil mi PM tawag yan God. Na bara fosyak lungan ipsyak lulak kumke manlaklak kuan fa mo wangin matawag yan. Siya makulila kum nag-iipsyak lungan siya magkaslon God.
Ako may use Bible ko siya natin siya kung galam kaya folk nga fa magkaslan ka. Ipsiak luongan anake parpoin sinash nga kalim yung anil fa mo kaslan kat fostulung ke fostlime ko siya. An fostulung ke fosakus il akate le folk in kaslan ka. Ako sum nage Bible ko siya nada siya met katriti le mea akademike forståelig når jeg får akkursngen. Jeg forstår langt, yen lal mea shakak pashaelos. Na ingen går sig samram sina parallelism. Kom de men naksen yok na ke samskonge. Sam kan toch skotnali na forlet kan na ubea. Nara Samsung usen maksimalina kåle nana förkåkånga ilusen in akate kåsilan kat. Na bara för oss tål usen taka samram kunna sig koma na som bena ke lakas standard lesson commentary nada så. Ako min som liye masimashmanya ke ipseak som ke ipseak luongan sige liye akadegen nga skip akadegen min fin ako mtana ke det system awsi ka to luoma det sakta bara ipseak luongan fa mo God's words sam yang do for limego tolge limego shan na fili mighty power na thing avigat lang kasi gigas ko siya me mighty power fallet in kasao if nga fa mo fallet in kasao men ginga som riti Bible kung vindiel sam kung riti Bible ko siya nata son liele me asiskin som nga nikolan dan al sam kun kosingan pa fallet in kasao el fallet liking ngr lan meao na el koliki na in meao messing and parang afliemo fallet in kasao si besi parang usi Bible ko siya nata so ako min tagali le Beltingam langas gaslan ka kat skikiten shoshamon gaslan ka kat tikoin usit na naklas pa kasi siya ma I see Jesus kum tikoin siya na non ga mo minna nga non ko mapangan pa kalmi nga kum nagtin exegete kalmi exegete pa kum isla kum riti gaslan ka Leila ta gaslan kat ke kolon ngon matalin ko in kum le ke makati ke na kuminita gaslan kat katte ta ka riti isong pa ay katte ICGD gaslan kat exegd kaya ba kat eslalikin ta katte isong na ke malde yok supe nga kumin lotoy laipskan men ko vidlan nagkatay may tataka sham ilus shamon milos non como fosingen taka kumdekan takangan kumena na kuminta ka riti proy fin pa nga wisi standard lesson commentary ka locus singan kumilire David Cook luxni na akatay akatay lalingan ilti akatay minna il past of yanga ul kilokonak churches pakanden tafala pasta pakanden na balsama mo ilta ko usay may lotay na gaslan ka nga nifin pa nga kombriti di elusi sam longolakos poslu inakatay le fakya ifol tram kin nongan elusi usay katabi quotation sayang an Exodus longol tolgol siye nembo ko oikyak tolgol lakos poson ko elusi la fon na quotations nga insang tapok akatay lalan pangagasa ma exegete el exegesis siya akatay lalan ilti sang nakwal masing ako may nagidente we are pagkidente we sila naklas in mo pangan mga non gamin nga non ka ng pangakalme masing el kafas la mayta para la mayta fashion para la mayta tinseseo
Mayan mitchen chifnation naklan mo pangan gaslan God. Na masi yokshibi nga kumin loyang na ke an or makin reedy gaslan God ona ke kumdiyan kumpin reedy na kum chibi loyang na ke laying lock nga en forstolyo na ke forsa kurs kumpin reedy babel ko siya nata siyan kume coin la malele for nga makin laying sing if ma flagging ka sa wana kang akademia kung vin ready for sa ako singen na ke me tolun ke for sa ako so an kung may luxury na shukele el sham may naksing sham kin flagging ka sa na sham kin kolon na ngurnger fukulan na ta sakta lem kat el palem il flagging ka sa na kat vergasi foste mekos masa plum anetuk isa masa plum anetuk atte akum tena keden chibe akade le mekamin masa plum anetuk gas ko try sa kale kalim lem kat et tembolum ardana me ardana matari nge pataka ma pat madalan ka dahil demana na nge na ay manitok mapat na para kumlile fosti may question nga lang asla mo arula na matal na kung vinke sipe pekunin lal som na ke standard lesson commentary and kumiswe liye quotations ma David Google som pakanek insang orenia kaya sila mea kalmen gaslan ka mea kalmen fostolu na ke fos lime question and le mea gaslan ka. Bange pekunin kung vinkera na message na wawasi. Ano yung afak ke sa magos Victoria. Afak ke Victoria mo kung vinke ako la message sing kum nos fanarelan. Kung may sisla wik luo na ke wik akos mo. Tasokto. Standard lesson commentary, may singil ta ko na phone na pakana na phone na nga kumin mata ke liya kita galim ke le mea I tolu ma file nga kumin samtram kumin ngan ilso mo na phone na mga na sikum nga kumin galim ke nga kumin liksoni na shukye ako la sila David Cook ngale pakamek lal ngayon election na use kainin force kainin book mainsang akatayele fall fa mo force samyang ultolu force sinage force luwan fa mo God's reign ka kolyak lan God for il fa mo samyang ultolu force tulge force mego shan fa mo gaslan God illusion of on na quotations ngayon sang backup insang tawi ka tapok akatayalalan. Na pangan fos manage Sanri Skool na somriti kumindisyon na sukya kumin mo galim ke masing ako min uswi ka dikita diksyon na loeng na kele na mea kaposingan. Yokshibi ang kumin loeng na ke kaposingan. Kaposingan kumin loeng le mas misam sa kung election na akatay sham kun na ke akfalet na sinsiksing ako min siya ka o nag-share lesson commentary akatay nga ko me if defile bang ako min we loeng na ke sang akfalet la siya kot akfalet la siya kot sum akfalet ti ma ko think ko na akfalet ti ma saya sa masakawul ifo ko de sisla bella kum insang akflet na sin iltima kalim tarile ilkoliki na kayawa ilkoliki ko na kayawa illem lan tokoshalan na kayawa kalim tarile pangan katsinge ifo ko sa mga pero ako di sang koyes na font na kitin sang akyoki akfashi malan God Sapma waitok le lash ko reservations lash na kaya lan ka sapma para shukat ikat kufla plakin na pa min se u megat likshanina sa akflet lash confin sa akflet loman na singkat may God bless you do more or in yok na meta
Sa mga akong finta kayo ni, sa nakatlas na singkata, kita pala, kalinalan ka at mga mamagat, yok na nagimulin lalay fung ilasyon. Napangay, mananaksing nga finta mo in asyipain kasya kum naging mga maskyaw. Klamalap, kakay kus.